Niphiwa umusa ezulwini. Ngingumntwana ke omncane nongakwazi nokahle nokukhuluma indaba kaNkulunkulu. Kodwa Nkosi ubonile wena ukuthi kufanele ngikhulume, ngicela Nkosi umsebenzi wakho ube ngowakho nje, ungonakalisa endlini sami. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, sisosukwini olukhulu esaliphiwa umdali. Njengoba sekumenyeziwe ukuthi umfundisi Ushabangu lwaseCilongweni, ngicela uNkulunkulu abe ngakimi. Ngicela amavesi amabili Nkosi ku-28. Umsebenzi wakho mkhulu mningi. Nginomntwana ke Nkosi wehlale saba sisakhula kwakuphinyiselwa amathe esandleni. Kuthi uyagijima ubuye engakapheli lamathe. Ngibe novalo ke mangithunyiwe ngizama ukugijima. Oh yes, oh yes,
ngiyabonga uNkulunkulu omhle ngizokhuluma lokho okuvunywa uNkulunkulu. Siyabona Nkosi nesimo asisihle sezulu kanti nemisebenzi yasezulwini mkhulu ngangezulu. Manazaretha amahle siphambi komnikazi. Amen. Siphambi kaBhombela. Amen. Siphambi kwamakhosi onke asezulwini. Amen. Ngizozama ukugijima bantwana bokukhonza uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu esikuye esingayela noma esihlangene kuye. Akuyena uNkulunkulu osheshe ezwe phuza ukuphendula. Lo uNkulunkulu esinaye osheshe ezwe asheshe futhi ukuphendula. Amen. Ngolunye usuku sisephakameni wakukhona indoda kwaNgobese esahlala naye edokodweni. Ithi ke le ndoda, mfana wami, anobamba niqinise kulokhu kukholwa. Ithi lo uNkulunkulu ophambi kwethu akafani noNkulunkulu bonke esibezokuthola khona. Uthi ngolunye usuku ngabe ngathunywa uma wami ngihambisa amakinathi kubaba mkhulu. Uthi ngathi mangiqhamuka entanda ubaba mkhulu wayithandazela amandiya. Uthi ngaqhamuka ngemuva ebhekele enamaphiko. Uthi wayethi mayiwanyakazise wathi kutheleka umoya emandiyeni aphalaza amandiya. Uthi wayesezwa ubaba mkhulu uthi khona ombonayo wayesiyawafihla amaphiko. Uthi ngathi bangiqhamuka naletha ngiyiphethe wasethi awu uthini mfana, uthunywa umama wakho asethi lapha makhosazeni unika wona. Uthi ngafika ngayibeka letho ngase ngiye ekhaya. Mangifike ekhaya ngithi kuma, hawu ma, kanti umkhulu unamaphiko. Uthi we unina ayo amaphikwane lawo. Uthi cha ngimbone kahle unamaphiko amakhulu. Bethi mayiwanyakazisa amandiya aphalaza hawo amanye. Manazaretha amahle sinonyazi lwezulu. Amen. Kodwa silwazi ukuthi luvelaphi. Asazi kubo unyazi lwezulu. Ube sinamandla ngabe sibambana ngamazinyo. Azangasitheli phambi kwethu. Azangasidukeli nangelilodwa ilanga. Lapha kuphakabe enhlangakazi ngomnye unyaka ilanga lithandazela abantu phezulu kwentaba sekhalidimoni. Lithi dimoni, hawu Manazaretha, akuyena umuntu lo. Ithi ake nginitshele, uthi iphiko lakhe lelinye bayilibeka phansi lingasuka entshonalanga lize lohlaba empumalanga. Sase siyathetha isulana ethi thula ubani othe ngisho. Sase liyathula idimoni. Kodwa selishilo ukuthi iphiko lakhe mayilibeka phansi la. Awu, ikhona ingane yami cishe ikhona phanje. Esebenza lapha emabhanweni ishayela umhwabo ithi ubaba ubese Cape Town. Ithi kufika ukukhuluma kumuntu
ukuthi ubani lo muntu lo okadela kusuke Natali. Uthi lo muntu umbemi kanjani uyachaza lo mlungu kodwa noma engachazi kahle uthi oh Ushembe lo. Uthi lo mlungu ngimbonile lo muntu esenza umuntu. Nansi indaba enkulu. Lo muntu mina ngisola umkhathi wesimo sezulu. Uthi lo muntu ngesikhathi kunalesi siphepho yini idinewa ngaso lokho bakubekusho. Uthi bekuthi makuqubuka ngale Cape Point. Uthi lo muntu ahambise kombani afika athi nesandla bese kushona phansi. Uthi manje nakusuka futhi eMozambique ithi yakhuphuka futhi lo moya kwesiphepho lesi silwane sasinyakaza. Uthi aphinda athi yebani afika athi nesandla bese kushona phansi. Amen. Uthi kodwa ngimbonile senza umuntu eyalapha eRobben Island. Awufundi incwadi lapha. Kodwa Deuteronomy 31 qale ku11. Sizokhuluma ngeBhayibheli lapha ekhaya. Manaza lethamahle ngiyadabuka uma kusekhona umuntu okhuluma into ayithandayo ngonyasi. Angazi noma kulahlwe yena noma kulahlwa kubo. Ngoba ngenzeka uyayithola ushone phucuba. Ngisho njalo mlungwane. 31:11 yebo. Ithi lapha kwa-Israyeli befikile njengoba siyilapha nje namhlanje bantwana bakaNkulunkulu. Ukubonakala phambi komnikazi unyazi lwezulu. Le ndawo ayikhethile namhlanje ukuthi mina ngizodunyiselwa la eJudea namuhla. Amen. Uzawufunda imithetho lefuneka siyigcine phambi kwesizwe sonke samaZulu. Ezindlebeni zabo. Njengoba siqoqele ndawonye nje amadoda namakhosikazi nabantwana bethu nabavakashi bethu bakhona bangayigqoki ingubo emhlophe la phakathi kwalamasanga aseJudea ukuba laba bantu beswe nokuba inkosi ubusisi. Nansi into enkulu, angazi ma umuntu ekhuluma kabi ngoNkulunkulu. Awufunde uLevi 24:13 mangicabanga. Awuqala ku16 24:16. Uma umuntu edelela uNkulunkulu angazi kwekuthweni bantwana bakaNkulunkulu. Umuntu oweyisa igama likaJehova ithi kabulawa impela. Sonke isizwe inkosi ubusisi.
uthi umnikazi ngolunye usuku yekane lokhu yini lokuthiwa ama-social network kodwa kubhizi uyazi ayikho into akayikholwayo abantu ngaphandle kwalento le ebukwa umuntu uphuthwa inkonzo ekhweba ebhizi ngalento ebhizi ngayo njengoba ngiguqule lapha nje angazi ngimemezaphi la ngimemeza khona ubani ongangonyaza ngolunye usuku ngithe ngiyagejela ngolunye usuku abantwana bathi baNkulunkulu lapha ekuphakameni kunomgodi olapha ngenhla bayawazi abantu abadala qhamuka ngalo ungena uguduza uphuma ngalo kwase kuyovinjwa lapha emgodini ushaywa abafana washaywa ucibi ingozi ngikuthanda okunye ngikhuluma ngezinto engisuke ngangikhona uma sebeyobikwa ngakusasa enkosini ilanga kuthi baba kushaywe iy'ngane zangaphakathi uchibi ushaywe ingozi kwase kubizwa amadoda ayikhona ngalo sikhathi nabafundisi lithi silamazwi uma senishaya zami iy'ngane izono zey'ngane zenu ziyothwalwa ubani ngoba uma ufika wena la ufika uthi ingane yami iyadakwa ngibuthatha utshwala ngibunike yami ingane ibuthwale uthi ingane yami isigebengu baba uthi ngibuthatha ubugebengu ngibunike yami ingane ibuthwale uma senishaya zami iy'ngane lezi zono zey'ngane zenu ziyothwalwa ubani Anginazihlangu Oke mina anginazihlangu Swabikela Ona umoya wami Amnandi kamala Inkosi yamakhosi ngolunye usuku sagcotshwa sabababili icala lalithethwa ngamafoto amakhosi ngolunye usuku bekuye kuthi uma bendawonye bakhuluma isingisi singezwa thina ithungana babehleli bobabili bakhuluma isingisi vithi bahleke singazi ukuthi kwenze njani manazana Thamase kwathi ngolunye usuku ithi inkosi esiqwini sesibili inkonzo namhlanje izophathwa ubaba omncane
lase liyiphatha ihwanga likamayekisi. Uthi Manazarethe inkosi lenayo uthi sikhula besihamba njalo manje esikoleni uthi aqalaze bayingasaboni umuntu bese sibanibane ethi singena ehlathini bese singena endaweni bese siyathandaza kancane sesihamba. Uthi ngolunye usuku lapha ngaqala khona ukumesaba uthi ngathi masibuye esikoleni simaya wasethi sibanibane ngathi bhuti wathi laba abantu bayagula wathi ngemindwe uphomela usendlini uthi labantu bayagula ase siyasuka esidumbu kwabo ubuyike abantu bakhala bonke abantu wabaleka kwacasha makhamga ukakane lithola inkosi inyanga yesulu wayesememeza uphusibanibani ngegama ibizwa ngalo Manazaretha amahle uthi ubaleka washona ngalo uthe ngabakhomba ngalo labantu uthi bakhombile baba wathi konakele wathi babambeni bangenise endlini yokuthandaza. Zinda amafa zezulu ngolunye usuku kwathi makuhloma izulu laba libe kakhulu labamnyama amakhosikazi ke ashesha ayibona izinto kodwa khona angayiboni okufanele kuhlalwe phansi kuswane ukuthi amadivozi aqhamuka apha esontweni ubuze inhlangothi zonke. Manazaretha amahle ayiseya wakukhona umphathi Ntombela. Hayi Ntombela manobika linethi izulu lisa kabi lapha phandle alikaze liyenze lento base beye enkosini ilanga baba bayakhala abantu phandle bathi izulu libi kakhulu phandle ngomoya opholile hambani notshele baba omncane base behla amandla wabo ukhona phela umnikazi ilanga namalanga kodwa mayisetha sotshela ubaba omncane kodwa base beye ngoba izwi selishilo. Amen. Uma befika lapha inje enyanga izulu elapha sesangweni bayazi laba badala base befika bekhuleka nhlanzi wasethi bantu Ntombela baba nithini Ntombela baba izulu libi phandle ukuthi ubaba sokuthela lapha abantwana bakaNkulunkulu yayisiyanqandeka yasikuhleka isibuyele emva yathatha isiqoko ezilasigaqa khona yasifaka ekhanda yayisiyaphuma inyanga izulu asikho mayisengaphandle yasiyasathula isibheka yathi wathi hlaka kwathi inyaya buyele endlini asikhona angekho wawulalani into esabala sengathi uNkulunkulu angasiphihlane yokungaliwa. Siyazi ukuthi sisuke emakhaya sakhuluma sabika ayi kodwa sikhuzelwana yeah. Manazaretha amahle nginokubuza ukuthi ubani lo ngangathi eningakhuluma noma kanjani ngaye. uNkulunkulu wethu unyanzo lwezulu baba sikhona emva kwakho. Amen. Ungasideli Nkosi uze ungasilahli vele mandulo kwakunjalo bantwana bakaNkulunkulu ngisho uKristu uziyabuza uthi njengoba nifuna ukungikhanda nje ningikhandela siphi isona bathi hayi wena mfana ukuthi nje uzenza uNkulunkulu awunasono uPombela abantwana abahle bakaNkulunkulu wayithukwa akuqali namhlanje
baze baqamba amanga bathi uyandisa bathi wandiza bekhuluma into engekho manazana Thematic sicela lo moya isiqu sesibili saka sakhuluma ngawo la ekhaya khona beJudea ekhuluma ngamadoda amathathu asuka entabazwe esala athi Ushembe ulibeka selibeka yothabayele sithabayele ithi inkosi yamakhosi la eJudea ithi angazi noma ogalajana sebekhona yayikhuluma ngogalajana bayazi abantu ithi angazi ogalajana bakhona la ithi kwake kwathi ngolunye usuku inkosi ethile iphethe inkonzo uthi basengena abafundisi abathathu phansi kwetafula uthi baye bekhipha bethatha umnikelo kuthi kunikelo bebekisiza abantu bebekhipha izandla bethatha umnikelo manazana Thematic khonze izinhle sengathi Ushembe ngasiphi inhlanhla yokungaliwa ngolunye usuku kufika inkosikazi yasephatheyeka usekusembusweni manje la phambi kwenyanga izolo uthi ngithunywe uBhombela uthi hayi umsebenzi wakhe uyonakala awufunde uLevi-20 uqale ku-13 Bantwana bakhe baNkulunkulu uthi umsebenzi wakhe uyonakala wenziwane esontweni angazi ke noma lokhu kukhona la ekhaya kodwa angazi kodwa ngikhuluma ngento esenziwe nje esiziyaphasiswa kodwa i-right futhi uma indoda ilala nenye indoda njengokulala njengosifazane hayi benza into eningi kayo bobabili ababulawa impela isho njalo incwadi inkosi enkosini ayiphindwe ayiphindwe manazana Thematic isha neso ngabe kuyenziwa kodwa lokhu lapha ekhaya angikholwa angithi thina siyabonyaza angikholwa ukuthi sifanele kuyenza lo hayi isha neso akukhulunywa ngamadoda odwa nakhona ngaloko hlangothi yebo 14 ayenye inkonzo le sindamafa zikaJehova yini le yini wamele engadala uba kungcoliswe umsebenzi kaNkulunkulu kodwa kakhulu kungiphethe kabi usolwa kanjani uJehova ngolunye usuku uma silalela ithi inkosi yamakhosi hambani nengibizela ubaba omncane inyanga yezulu ithi nathi incwadi phasi kwesicapha ithi angikhumule icathulo la ekhaya ayi ubani longakhulunyiswa nguye icathulo manazana nje usekhona ngathi lo moya uqhamuka kuphi uma ungathi umnikazi uthi akamazana nje usekhona ngathi lo moya uqhamuka kuphi uma ungathi umnikazi uthi akakhumule icathulo hayi baba kufanele kuwenza ukuthi umbani konje wena uyazi kungcono uthi ngelinye ilanga umehla amadoda uthi malume usho kubaba omncane malume ningasibheki thina uthi thina singabala ikhaya noma singashaya soshaya sijikela ngale wenje singene la nje kodwa wena kodwa hamba kini waphendula ubeke la pho wasuka kini wena uzosola ekhaya kukwini la mawusushulekile hayi ake nithi ukuhlaziya lokho ngithi kuyafundelwa
Kuqhamuka ukuhlaziya inkonzo nokuhlaziya la ngafanele uhlaziye khona. Mana zaletha amahle. Kasingayihlaziyi into kaNkulunkulu. Hayi lokho kufanele lokho akufanele. Wazini konje. Mawusu uhlulekile thatha oJosaka bakho uhambe kini. Amen. Back and go. Usishiye nonyazi noma ngathwele yaduma Nkosi yamakhosi singabakho. Amen. Bangakhuluma izinto zibe-20 basindiswa yini abantu? Hawu engani belibalele kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngalokhu sithi Nkosi yami uyofika umnikazi nemvula. Kunjani namhlanje? Labo labalela la ekhaya khona la ekhaya. Labalela wabona ukuthi yaphela October ahlangana amadoda ayazi uNkulunkulu. Ake siye kubaba siyozwa ukuthi ma evala siye emakhaya siyokwenzani ngoba vele libalele kufanele sihambe siyolima. Bafika babika baba asazi siyothi masiye emakhaya siyokwenzani ngoba lini izulu. Ase siyaphuma isilwane sasizulu saphindile ephakameni. Safika sahlala izinsuku ezintathu egumbi. Mhlayisuka lena wafika imvula kwawo amadokodo la. Esayilandile umnikazi wayo. Uthi mayebabuza ngolunye usuku uthi animuzi ngani ngangihlola nje abani kubaba omncane uma izulu liduma. Base bathi baba ewu kuye kunjani. Uthi mina ngangisho ngoba mina ngazi indaba yamazulu, amazulu ngawakhe. Amen. Inkosi yakwabiyela endala ithema isihambile ngayibona ngilele. Isendlini enhle encane enhle ngingahawunda bezitha. Uhlala endlini enhle kangaka. Wayesethi ukuhleka wayesethi hayi ngihlala lapha hamba utshela abafundi ukuthi bangilungisele sengifikile ekhaya. Eyami into engayibuza kuqala ngathi kodwa Ushembe uyambona la ukhona. Wathi leqhamuke ilanga lelo kuthiwa inyanga yezulu. Ukukhuluma kanjani? Leqhamuke ilanga lelo kuthiwa inyanga yezulu. Uthi uyeqhamuke lapha endize hambe hlola amazulu uthi onke ngawakhe. Amen. Uthi uzayoshona lenga koJesu. Ngithi hawu labese kanti kwahlukene uthi amazulu maningi uthi lo Jesu kanezulu lapho uthi kodwa onke aphethwe inyanga yezulu. Amen. Ya, sakhuliswa yiyo la ekhaya. Hayi bantwana bakaNkulunkulu siyozehlulekela. Ushemba ngasiphi inhlanhla yokungaliwa. Bantwana abahle bakaNkulunkulu ngikhala ngokuhlaziya izinto. Yini le ecutshungulwayo? Bese nibhalelana. Bese nikhipha noma ubani elongangani konje. Ngoba mawufuna ukukhuluma ngami qonda nje uthi Ushabangu-uyabheda. Kufana nalokuthi unjalo emaphepheneni. Mawufuna ukukhuluma nami uthi abonyazi lungena kuphi unyazi lapha la nibheda khona. Khona linye iphepha ngilibona yuthanga. Hayi sethenjwa sonya luthela unyazi belikhona lapha kuwenziwa khona yonke into. Njalo bese kufakwa igama lonyazi nalapha lungafanele lingene khona. Manazaretha akase kufikele unyazi. Amen. Akungavumi liphathwe noma kanjani njengengane ezincane. uJesu awazi ukuthi uJesu ayimazi ukuthi akuyontanga yakho. Kodwa uJesu nje nalapha ke ake kuye ukuthi inkosi yamakhosi lokuyihambe kakhulu nje noma kanjani. Ake kube uNkulunkulu wethu ngempela. Akusho thina ukuthi Ushembe uNkulunkulu. Exodus 7. Awufundi. Isibhalo baba. Kuqala uJehova uthi kuMose ngiyokwenza ube uThixo kuFaro. Uthi Jehova kuMose uthi ngikwenzile inkosi ibusise ube uThixo kuFaro. Hayi onkulu 14:11 umsebenzi mina ngikwazi ukufunda iBhayibheli njalo.
nalokho kuqhamuka ngikwazi ukubuye uqhamuka kanje manazela chamahle amadoda ebona lezi sizwe zaziyokholwa bathi hawu onkulunkulu behlele bekhuluma ulimi lwakubo lamalikoniya bathi onkulunkulu behlele ngakithi befana nabantu uma unkulunkulu emnyama liphikelana ngoba unkulunkulu wethu funda ithi abantu sebebonile lokho ababekwenzile benomoya kaNkulunkulu bekwenzile oPawula base beyamemeza bekhulumisa kwamalikoniya bathi awu oThixo sebehlele kithina inkosi ibusise befana nabantu namhlanje uJehova ufana nathi Amen. akuqali thina 10:34 Johana manaza bathi akuthina esiqala ukukhuluma lokho kodwa kubhalwe embhalweni ukuthi uThixo lo phambi kwethu Amen. Hayi. 10:34 Ngidala zo. uthi bembuza bemgweqa uJesu uphendula uthi Ayizona. akulotshiwe yini kinde emthethweni Oyogcina uthi akulotshiwe yini emthethweni wenu ukuthi ngathi bangoThixo labo eleza balo bephikiswe inkosi ibusise uma lithi izwi igama likaNkulunkulu elize ngapho bangoThixo singakushintsha kanjani thina siyosho kucwala ukuthi uThixo phambi kwethu hawu manazaretha bahle angizokwelula uthe ngiyengijime sebenzi kaJehova mningi kodwa bantwana bahle baNkulunkulu asibe ngantanye ngiyakhumbula ngolunye usuku mina ufika nengane yayilunywa inyoka la uma ngifika lapha ngolesihlanu ekhaya sekufika umunye umakhelwane uthi uza komnye umuzi engangikuwo bakumadela sizocela isibiba hawu yini na uyibani manyana uselunywe inyoka ngoba mina ngiphathi lutho nje niyenenze njalo Shabangu ukuthi lesiyesithandaza hayi tshena lapho ukuthi abayihambisa ingane kwaShabangu baba ngiyasuka lapha mina ngiyafika ngithatha amanzi ngiyahlambuluka ngiyabuya lapha sekwisikhathi somthandazo napha lapha nengane hawu nkosi yami sihlonhlongana zomfana yini hayi lunywe inyoka sekuyethile lokumfana sithandaza umoya wakho ngithi hey hawu siphatheni kahle boma u14 ngathi bophani lapha ngenhla kwedolo bese ngicabanga ngithi no bazothi ngidlulise kudokotela lengane cha bomama iyekelela ikhaya lengane mayifile ngizoyikhokha sathandaza salala ekuseni ngo4 ngithandaze ngithi ngiyaphuma ngokuzitha amanzi nakho kuyeza hawu nakho kugela kwezi hawu mfana wami kunjani hayi ulungile mkhulu cha kulungile sibuyele endlini kulala ngithi no bazothi ngidlulela kudokotela ngishiye ekhaya ingane kusuka ngizela inyanga lezi baba ngishiye ingane ilunywe inyoka lapha ekhaya ngabona ukuthi bazothi ngiyijovile baba ngicela uphilise leya ngane ngoba ngiyishisa phila nothi isilwa sasezulu inkosi ibusise ngeke Amen. uma ngisuka lapha ngibuyela ekhaya ntambama fice ingane idlala ibhola lawo manxeba ayisekho iphoyisi madoda. kwasa ngesonto ngabuya nayo ukuthi baba nathi lengane nami ngangena ngayo ngoba kwakugcwele lapha
ukusetshenziswa esikhulu ngithi hey ingane lunyonyo ingane iphikisolo usebenzela ukuthi lapha bavula isikalo ukuthi hayi ingane idedela ingane lunyonyo hayi ngasuka lapha phambili ngabika ezinye inkinga laba nathi le ngane bengiyibika isiyaphila uma unethemba ngoNkulunkulu impela ufunge ukuthi ngoNkulunkulu wami unyazi lwezulu ngeke kwenzeke ukuthi uqinisele ngeke kwenzeke kodwa uma ungabaza hayi uzothola okufunayo Nkosi yamakhosi baba ngithe ngiyagijima Nkosi kuningi kuyavela manje sengesaba ukuqamba amanga bese ngithi ngithe ngiyagijima bese ngijike endleleni sengidala okunye engasakwazi kube mnandi nje kusathiwa hayi ukuseza kahle ebesisheshe yephuza simakade engcwele ziningi indaba zakho ziningi kakhulu nasothingweni angisathintanga indawo eningi simakade omuhle kodwa uyazazi wena ukuthi uNkulunkulu ngiyakhuza abantwana bakaNkulunkulu usimakade uthi yekana ama-social network ngoba azolixova isonto namhlanje senedilela ngawo lama-social network khuluma into eniyithandayo ngawo seniyaphendulana ngayo lento lenu sengathi uNkulunkulu angasiza unqandeke lo mkhuba ke nikhuzane nabahlazika basho ukuthi khona amakhetha lapho nyazi hawu nyazi lwezulu athi sikhuluma nomunye ngithi hey ikhona into athi umnikazi usipha yona asiyibonga angizokunitshela kodwa thandana abantu abadala mani ngabathanda abantu abadala musale kufika ke nasikona kulungile lokho akulungile baba naphela uma anibathanda abantu abadala ukuthi nawe ufuna ukufika la ngikhona kodwa mawuthanda abantu abadala nawe uzofika la ngikhona amen ngikhuluma ngobudala mina ngikhuluma ngekhundla yekani futhi ukuthi kuthiwe uyazi ediphini makudijwa akusiko ediphini la kusesontweni ediphini phela kuyothiwa hlakoza kweyiphambili seyimemanzini la sesontweni lapha akuhlakoza umnikazi oshoyo ukuthi sengenzi ukuthi ngasikhathini hawu bantwana abahle bakaNkulunkulu ngiyabonga inkosi ezinhle ngiyabonga simakade omuhle wezulu uNkulunkulu wami siyakuthanda Nkosi yamakhosi amen baba sicela ukufela esandleni sakho nyazi lwezulu amen impukane lezi ey'ndizayo noma zingathini kodwa zisonyazeni lwezulu amen noma bangakhuluma noma yiluphi ulimi noma bangahlanya kodwa thina hayi asindawo selala ijuba lokugijima futhi siqala omunye umgwaqo masithi olwethu unyazi asisho ngey'nhliziyo abantwana bakaNkulunkulu amen Ushembe nomusa simakade omuhle ngiyabonga uNkulunkulu waNkulunkulu isandla sakho sinamandla cela isibusiso Nkosi yamakhosi inkosi yobusiso silayo amen siyabonga amazwi amnandi sodwa umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-73 sizocela umbangeli uZungu wasensimbini asola lesihlabelelo inkosi imbusise amen Nkosi kusipha abangcwele yakholwa uye